ngasi phonghiba tongan tongan Manipuri sifongsindiga masum thokiba thodo wathoksindige maru oibi I pausing khongacharaga Manipur top channel gi mekedigi memda share tawzgi ahanmada Covaxin kapa mahiroising mapalebakta satpa yakhiroi dawri matam kuina thamlagliba covid ki athingba sing asigi matungda mausagu mapalebakta sathok chasin tawribasingi manungda maru oina Covaxin vaccination tawkhib leba asigi mahiroising mapalamda satpa yadabagi phibamda leire Pausin haibada America, Canada, Australia, amasum European Union gi leibak singna Bharat Biotech na puthokliba Covaxin asibo makhoigi approved list yaudabagi mathakta World Health Organization gi maikedi su approved tawdribana mapa leibak singda leiba university singda leiba asigi Covaxin vaccination tawraba mairosing sangba yadabagi phibamda leire haidi University of Limerick ki country advisor Somya Pandey na phongdokibada Covaxin asi approved list yaude masina maram oiduna mairoi singbu hotel singda tangai fadana quarantine tawgadabani haibisidigi komthokpa leiroidori adobo numit 13 ni hotel amada leiba haibisi sel yamna sangingai ni soiki atopa tendak pa pawa manam wangjing khunau da covid-19 paktak nana sandorakle Kaksing district ki manung sana leidiba Suganu Assembly constituency gi Siren Gram Panchayat ki Ward number 1 Wangjing Khunau Wangu Lamkhai da COVID-19 paktak nana sandorakle haidi mafam asida oirakliba thawong asi health department na yengsinba ward pamasum home isolation tawduna leidiba singna laingak na piba SOP sing chapchana ngaktaba masum asigumba mafam sing asida home isolation tawhallubana tamthiraba laina asi paktak nana sandorakpara haibigi wang sohangnarakle masigi matangna pauksi esina tongan tongan likhun singdagi phanglakpa report singi matungina Burma Suganu Lambigi Nagyet Kundariba Wangjing Khunau Natragana Wangu Lamkhai haina khangnariba yumthong sani rom leiba mafam asida Wangu police station gi manungda leidiba apikpa kholamane kholasida tha asigi 13 amasum 13 phawbada supnatagi covid-19 positive oiba miyoi sing masing punna 13 khaktamang thengna khibane adobo positive oiraba miyoi sing adugi manungda ayamana home isolation tawduna leirakhibane adobo covid-19 gi masak uthorakpa symptom kya khulsigi miyoi singda thengnarakpadagi Kaksing gi medical officer gi lamjing makhara district surveillance officer singi team amana thasigi kungumdoidigi hawraklaga ngarang phawbada khul asida laktuna mafam singi miyoi punamak paksana test tawki lebak thibadi numinini sangna khul asigi miyoi sing test tawnabagi damak thawrang lakhotkhrabasu masigi damak tholakpa khunja singi masing yamna handaki ahanba numit Thasigi kungumdoi da khul asigi miyoi humdra test tawki adobo haidiba masing asigi manungda atop khulgi mafam asida leiraba miyoi ahum yauna Wangjing Khunaugi miyoi nipu puna covid-19 positive oirama thenaki numit adumaktada Kaksing district ki district administration na Wangjing Khunaugi khul apunba cantonment zone ni haina lakthoki mathangi numit oikhiba ngarang na khul asigi miyoi nipu ga manga khak test tawbada miyoi 13 amasung atop khuldagi mafam aduda leiba Police outpost posting leba BD personnel ama yauna puna miyoi 19 positive oirama thenakhi haina pau asigi likhun sina makhatana pali ten takpa to pa pau man Imphal to rail da lupkhiba sina phangle Imphal West district ki manung sanba Wangoi police station na konba oinam songmup da manak Imphal to rail da mamanaba singa nga phanaba ising da lupkhiban pama ngasi sina phangle hairi yamna pukning thoganingai oiriba pau mani myam state sigi wangba thokpa mada May kuntraga matay phawbagi manungda COVID-19 positive oibigi sang sada 0 oihanbigi pandam thamle Madhya Pradesh ki district khudingmakta COVID-19 virus positive oibigi sang sada taragi makhada laikhibaga loinana state asigi COVID-19 gi phibam tapna fagalagli adomenama state government state asigi COVID-19 positive oibigi sang May kuntraga matay phawbagi manungda 0 oihanbigi pandam thamle COVID-19 lakshinanaba group ama gimi phamda saruk yakhiba minister Sabra Singha Sahwan haki state asigi positive oibgi sang ningthokaba numita sada 3.9 ni aduga indoor gi oina positive oibgi sang sada 8.1 ni amasum Bhopal gi na sada 7.6 ni Sahwanna makhatana hai laiset asibu thingnaba masum lakshinanaba implement tawkiba covid management strategy mai pakle phibam asi lakhanbada miyamna maruoiba thodang lokhi amasum state da covid-19 sindakpagi sang hantharakli hainasu pawsingina makhatari atopa paw manamu Mali gi interim government ki president amasum prime minister Lanmina Phajinkre Mali gi interim government ki president amasum prime minister laiba adugi Lanmi singna phajilaga thamkre
यूनाइटेड नेशन अमसुम अफ्रीकन यूनियन की मतुंग इनदी ममांग द लेरंबा लुसिंगबादु मिलिटरी कू तौदुना मफम सिंगथख्रबा मतुंग था मपन की मतुंग द लेबा अदुदा राजनीति की तंग तादब फिबम अमा लाखिबने लेबा अदुगी प्रेसिडेंट बा नदाव अमसुम प्राइम मिनिस्टर मोटर उने हौखिबा निथौकाबा नुमिता ममांग सहीगी अगस्त थादा मिलिटरी कू अदुबु लुसिंगखिबा लानमी अनि गवर्नमेंट रिसफल मफम लौथोखिबने लोनेना अनिसुबा मिलिटरीना शक्ति पाइबगी अकीबदु मयोगनरखिबने मरासिदा यूनाइटेड नेशन अमसुम अफ्रीकन यूनियन की माइकेदिगी मालीगी सिविलियंस लीडरशिप अदु खुदक्ता अमदी कंडीशन अमता याउदना थादोकनबा दाबी तौखरे तेन तकपा मणिपुर की पाव अमा हुई हालगा सेमलंबा मियोय अदुगा कोनना पुलिसना फारे यामना अंगकपा थौदो अमा ओइना इम्फाल वेस्ट की मनुंग सन लैबा लम्फेल पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा सगोलबन मोइरांग हनुबा लेरक्ता हुई अमा चानबगी दमक सेमले हाइदुना मियोय खरना डीपीएस मणिपुर कंप्लेंट तौरपदगी खुदक्ता डीपीएस मणिपुर संगसिंदुना फगलबा मतुंग पुलिस ता पाव पीबदगी पासोय पुलिस की टीम लाक्तुना हुई मपु यावना मियोय अनि अमदी सेमलंबा हुई अदुगा कोनना फगतपा ngamkhre प्रेसना फंगबा पावगी मतुंग इना हुई मपु अदुदी हुईरेम ननाव थांगमैबन सिनाम लेकाइदगिनी अमसुम हुई असि मसागी अनाबा लैबा मरमना कनबा ngamnaroidaba खंदुना महाकना सगोलबन मोइरांग हनुबा लेरक्ता लैबा पुख्रम्बा दीपकी मयुमद मपु मसाना थिलक्तुना सिन्नखिबने मसुम असिगी मखा तरक्पा ओइना दीपकना हुई असिबु हालगा सेमलिङै तंजादा मियै खरना डीपीएस मणिपुर कंप्लेंट तौरपदगी हुई मपु अमदी दीपकका लोइनना सेमलंबा हुई फगतपा ngamkhibane थौदो असिगी मतांगदा मतिक साबे एक्शन लखनबगिदमक पासोय पुलिस स्टेशन केस मा रजिस्टर तौबगा लोइनना मियै एनएससी पुलिस कस्टडीदा थमख्रे हाइन स्पाउसना मखाताना फोंदोरक्ले लोइसिलकपोइना चाइनागी पावंगतंग म्यामदा हापसरमगे इंग्लिसिंगनिगा तरागा मपनगी अथेंगबदा वुहान लैबता रिसर्चरसिंग नाखिबगी पाव मपुंग फान अरानबनी हाइन चाइनाना फोंदोखरे कोविड-19 वायरस ना चाइना की वुहान सिटी द थोलखिबा मसुम मालेम की अकोइबदा संदोरखिबा अदुगी हेक ममांगदा चाइना की सिटी अदुदा लैबा रिसर्चर अहुमना मसाद नरकपदगी हॉस्पिटल सखी हाइबा पावसिंग अदु मपुंग फान अरानबनी हाइन ngarang चाइनाना मवा लौखिद्रे इंग्लिसिंगनिगा तरागा मपनगी अथेंगबदा मयाय थांबा चाइनीस सिटी अदुदा कोविड-19 वायरस की लैना नादुना अहानबोइना सिखिबसिंग अदुगी मतुंगदा पैथोजेन अदुना मियोय मिलियन 3.4 हेना हातुना मसुम नेशनल इकोनॉमिसिंग मांग ताखंदुना मालेमदा लेबाक खुदिमक्ता नहनखरबने चाइना के लेबोरेटरी सिंग अमदगी वायरस अदुना नानथोखिबु ओइगनी हाइबा थियोरी अदु बीजिंगना मतम पुनमक्ता साथीना यानिंगदबग लोइनना थेंगनरी अदुगा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दगी रिसर्चर अहुम कोविड-19 अमसुम कॉमन सीजनल इलनेस अनिमकी लायोंग सिंगदगी नवेंबर इंग्लिसिंगनिगे तरागा मपनदगी हौना फावबा नाखि हाइना यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट अमना पल्लदुना वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल दा नुमाइजुन नुमिता हाइकी अमसुम चाइनाना वुहानदा न्यूमोनिया की लाइसत अमा लैरि हाइबगी डिसेंबर 13 मथे इंग्लिसिंगनिगा तरागा मपन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO दा फोंदोखि अमसुम निंथौकाबा नुमिकी पावसिंग अदुगी मतंगदा हंगबदा फॉरेन मिनिस्ट्री की वांगांगलोय लीजियाना मखोय अदु मपुंग फाना सुमदबनी हाइकी इंस्टीट्यूट अदुदगी स्टेटमेंट अमगी मतुंगिना डिसेंबर 13 इंग्लिसिंगनिगा तरागा मपनगी ममांगदा मखोय कना अमता कोविड-19 दा एक्सपोज तौदी अमसुम मखोयगी स्टाफ अमसुम ग्रेजुएट महिरोइसिंगी मरक्ता जेरो इन्फेक्शन रिकॉर्ड अमा लैखि हाइना माकना पाउमिसिंग हाइकी चाइनीस अथॉरिटीज की मतुंगिना अदुमोइनमक कोविड-19 वायरस अदु स्टडी गिदमक लैब अदुदा पुरखि अदुबो वायरस अदु लैब अदुदगी लीक ओइखिबनी हाइबा थियोरी अदुदी हानगी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प गुम्बा खरना संदोकलमनी सोहाइखि अमसुम WHO अमसुम चाइनीस एक्सपर्ट सिंगी अपुनबि स्टडी अमना वुहान दा सयोल मरी लैरबा तुंगदा मार्च थादा सिगुम्बा एक्सप्लेनेशन असि यामना साथीना ओइरमनिंगाई लैति हाइखि वायरस अदु एनिमल अमा ओइरंबा याबदा सेक्पी अमदगी हौजुक फावबदि मसक खंबा ngamdriba एनिमल की खुथांगदा मियोइबसिंगदा नेचुरल ट्रांसमिशन तौरखिबनी हाइबा मयामना यानरिबा थियोरी अदु एक्सपर्ट सिंगना याखि हाइन स्पाउसना मखाताना फोंदोरकले दु म्याम हौजुक ओइनदि मतांसा लुसिनजरगे मरुएबी पाउलरगदि मरक्थना दुम अपडेट पिजरके हाइन मणिपुर टॉप चैनल की मेकेडी थमजरी सोखिबलानखिबा क्या यावसु म्याम ngakpigene थैंक यू